Valjevo je grad poznat po svojoj istoriji i ličnostima koje su ostavile neizbrisiv trag za čitavu naciju. Međutim, koliko zaista poznajemo istorijske činjenice? Naizgled obična mesta u našem gradu kriju velike tajne, a jedno od tih mesta je i brdo Vidrak. Odeljenje Akademije Zapadne Srbije konkurisalo je na projektu Ministarstva kulture za digitalizaciju nasleđa. Profesor Vladimir Krivošev 2 godine istraživao groblje koje je postojalo na brdu Vidrak i to je uz podršku svojih kolega sa Akademije pretočio u projekat koji je izrastao u digitalni muzej, te tako je razotkrio sve tajne koje krije ovo mesto. Mi danas često pominjemo pojam kulture sećanja, ali jednostavno iza tog pojma se krije jedan drugi pojam, a to je nekultura zaborava. Upravo naš cilj je ovde i bio da iz tog zaborava izvučemo neke vrlo bitne i vrlo važne elemente za ratničko groblje na Bajru. Zbog te nekulture zaborava, decenijama većina Valjevaca, pa čak i oni koji su bili godina kada se to dešavalo, tad su već bili aktivni, jednostavno nisu pominjali priču da je na mestu ovog spomenika Stevana Filipovića nekada bilo staro gradsko groblje. Potom, kada je počelo obeležavanje 100 godina Prvog svjetskog rata i kad su počele priče o ratnim žrtvama, naročito o žrtvama tifusa u Valjevu, tada smo se svi setili da je tu bilo staro groblje i da su ti umrli od tifusa masovno sahranjivani na tom groblju. Ali, arhivska građa do koje sam došao pre otprilike 2 godine je tačno ukazala gde su oni sahranjivani. Ranije je bila opšta priča, to je bilo groblje, pa gde stigneš tu pored groblja. Parcele su bile jasno definisane. Groblje je bilo onaj travnati deo oko današnjeg spomenika Stevana Filipovića. Sada, desno od groblja imamo onu pešačku stazu koja prolazi pored ovog krsta koji svi znamo. Ta staza je nekada bila glavni put za Lelić. Tuda je prolazio. Levo je bila opštinska parcela groblja, desno su bile prazne, neupotrebljene parcele. I faktički, prve žrtve Prvog svjetskog rata, kad su bile pojedinačne, posle bitke na Ceru, pa deo i Gučevu, kad su poginuli dovoženi u Valjevo kao mesto svoga boravka, sahranjivani su u starom gradskom groblju. Međutim, posle Kolubarske bitke, a još vjerojatno i tokom bitke na Gučevu, počelo se formirao posebno ratničko groblje. Ono je imalo svoja 4 elementa. Prvi element je na onom mestu gde je danas betonski krst. To je bilo takozvano donje vojničko groblje ili bajrsko vojničko groblje. I tu je bilo pojedinačnih sahrana. U produžetku odatle, pa koliko je prostor dozvoljavao, prostor između puta i onog Sodoma ka Kolubari, tu su bile parcele za masovno sahranjivanje tifusara. A na kraju, i one su se postavljale do one tačke, počinjale su od ovog prvog groblja, postavljale se do one tačke dokle je bilo širine da bude sahrana. To se prilike završavalo na mestu današnjeg paviljona. Preko puta paviljona, gde danas svi znamo kao mesto spomenika doktora Kuka, tu je formirano glavno ratničko groblje, tako je nazvano, ili pak groblje u Poparama. To je bila neka vrsta mesta sahranjivanja značajnijih ljudi, viših oficira. Tu je, vidimo, sahranjen i doktor Kuk, tu su sahranjeni i svi austrijski lekari koji su umirali od tifusa. I to su znači 3 povezana elementa srpskog ratničkog groblja. A sada svi oni koji šetamo gore po Vidraku, znamo da se iza leđa spomenika Stevana Filipovića nalaze neka mala brdašca, neki rovovi, ako malo bolje zavidimo u njih. Vidimo da u tim rovovima ima i ostataka kamena i betona. To je jedna druga priča. Posle okupacije Valjeva na samom kraju 1915. godine, Austro-Ugarska je iskopala sve svoje poginule pojedinačno sahranjivane iz šire okoline Valjeva, prenela ih tu i tu je napravila 4 spomen kosturnice, kamene. Svaka od njih je na svojom ulaznom delu imala veliki betonski krst.
Tako da faktički onaj betonski krst koji danas znamo na onoj prvoj parceli koju sam pominjao je u stvari prenet kasnije odatle. Cilj čitavog projekta, pored otkrivanja novih istorijskih činjenica, je da kroz sajt koji sadrži fotografije, snimke, ali i tekstove sa dokazima i podacima, bude dostupan svima, te će na taj način nekultura zaborava postati kultura sećanja.